دبا خوش به بنرین هجای رو 28 هزیران 2022 جه روژان روژا سیشمه بوی رو گشتدن هری سرکی و هری بالکش هند سرانسری جهانی رو دانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جاره کدن دما خوش به بنرین هجا لیدرین ولاتینگه هفت دمک لودکی دل پیشا کامره حنک خوب به سروک روسی ولادیمیر پوتین کرن پشتی و ارتش روسیه ایریشی ناوندا بازرگانیا لکرمچوک کر ده ایریشی ده بیتری 16 کس هاتن کشتن و 59 بریندار بون لیدرین گه هفته سوزاویه که دانو که اوی نیزی 30 میلیارد دلار آلیکاریا اوکراینیه بکن. روسیا ده هر فرسنده ده نیشانی ولاتین روژاوایی دکه کو پیر حنک نابه. دو دلوتکیا لیدرین گه هفت آلمانیای ده لیدران لپیش کمیریان حنک خوب بستروک روسیا ولادیمیر پوتین کرن. پشتی وی به چند ساعتان هات راگاندن که ارتشا روسیا با موشکان ایریشی ناوندا بازرگانیه یا لکریمین شوکریا. لگوری رایدارین اوکراینی دی ایریشی ده هریکم 10 کس مرن و بیتری 40 جی برین زاربون. ریوبرین اوکراینای اف ایریش وکه سوجه لدیشی مروواهی پینا سکرن. Міцний народи нашої незламної країни. Сьогодні 18 سرکوماری اوکراینای ولودیمیر زلنسکی دیار کربو که دیدما ایریش ده لجه بازرگانیه بیتری 1000 کس هبون. شاردار باجیر جی دبیشه تتیکلیا هرما هاتی آرمان چکرن به ایریشان را تونه. کریمین شوک کوبریا ایریشین روسیا دست ببکه نفوسا وی نیزی 220,000 بو. 205 کیلومتران لباشور وشلاتی پایتخت کیویه. هر وحال ولات باجارکی پیش سازیه یا خودی پارزونگاه نفتی یا هری مزنه. لگوری دانه نتوین یک بویی لأوکراینای کج 24 سباتی و لدشی ایریشین روسیای لبر خود ده بیتری 4700 سویلان جیانا خوش دستانه. کیف دیارتکه که هجمارا سویل جیانا خوش دستانه زیده تره. چند ساعت بریا ایریشا لباجاره کریمین شوک سرکوماری اوکراینای ولودیمیر زلنسکی لسر اینترنتی بجداری لوتکه گه هفت کل ایالتا باویاری یا آلمانیای هاتل دار خستن بو. زلنسکی خواست کو پرگالین پاراستنا هوایی و جبل خانه بنشاندن. هر وها هشیاری دا کو اگر افشر بریا زوستانی نیه بداوی کرن دیروش هین دشوارتر ببه. ولاتین گحفت کج آلمانیا، دولتین یک بوین امریکای، انگلیستان، ایتالیا، فرانسا، ژاپنیا و کانادای پیک دنجی سوزا 29.5 میلیارد دلاری پشتگیریدان اوکراینا. دداخویانین کجالیه گحفت و هات داین هات دستنیشان کرن که به پشتگیریرتی خواستن که والله فینانسی لأوکراینای تجی بکن و خدمتین جگل را بتومینن لنها دیار کرن که اف پشتگیری آلیکاری یان جی داینا. بله روسیا به دجواری ایریشی اوکراینی دیگه ایریشا هری داوی یا لدشی کرمن چوکه برتکن
لدیش روسی جی دازیده کرن پشتی ایریش کنسیولکاری یا نتوین یک بوی با آوای که آورده دجوه سروکماری اوکراین زلنسکی دی بیجه روسیه لجهانی بویه رکخصنا هری مازن آ تروری اوگوت جهان دکاره ترور روسیه بداوی بکه او دوی بکه. Thank you, Special Coordinator Vinsland, for your briefing. کنسیا اولکاریه یا نتوین یک بویی پشتی ایریشا داویا روسیای یا لسر اوکراینای بریاردا کو جوینک آورته لدار بخه. ولات آلبانیا اونها سروکاتیا دمکیا کنسیا دکه دیار کرکو ایریشا موشکیا سیویلان لناوندک بازرگانیه یا لهریما کرمانچوکه دکه هدف و ببر روژوا سرکیا جوینه. جوین ایرو دل درخستن. لگوری نوچه AFP بردب که آلبانی دیار کرکو و ده جوینه ده ایریشین لسر کیوه بین گوتو بیش کرن. Сьогоднішній російський удар по торговельному центру в Кременчуці. سروک اوکراینا ولادیمیر زلنسکی ایریشا لسر ناوندا بازرگانی شرمزار کر و گوت. اف اشکره کریارکه تروریستیه. زلنسکی ده داخویانی خویال سر حساب خواه یه تلگرامی ده ایریش وکه یک جمازنترین ایریشا تروریستی ین دیروکا اوروپای ده پیناسه کر. سروکومار اوکراینا به دوم داری افتشت آنین زمان. اف جبلی تروری نتشتکی دنه. تروریستین تقاز دین که دوی جه وان لسر روی عرده تونه به تنه دکارن به موشکان لتشتکی وها بخن. اف نه ایریشک موشکیه کو به شاشتی هاتیه کرن. اف ایریشک روسیای یا باش لسر ناوندا دانوستاندن هاتی پلان کرنه. زلنسکی دیار کر کو د دما ایریش ده سیویل ناوندا بازرگانیه بون و جنوزاروک جی هاتن آرماج کرن. Використані були, наприклад, в Маріуполі під час وزیر پاراستنه اوکراینای اولکسی رزینکوف راگهاند کو ایریش د ساعت لوتکه ین ناوندا بازرگانی ده هاتیه پلان کرن کو به صدما ونداهین زیدتر. لیدری ناتوی پشتی شریسار لپایتخت اسپانیا مادرید به روژاوک سرکه و دیروکی دجون لپیشا لیدران کریزین هری مزن هیا گوهرتنا هفسنگین جوپولیتیک و تیگهشتن انگفین پشتی ایریشا روسیا لدیج اوکراینیه و به مجارین لوتکیا کو ایرو دست بکری او لوتکوی سی روژانجی دوام بکه. مرنا مجی ناتو پیکاتیه. The Secretary General said ده 2019 سروکومار فرانسای ایمانویل ماکرون به وی گوتنی جارکی بالکشاند بو لسری خستنا پیمانا اتلانتیکا باکور ناتویه. لی به ایریشا روسیا یا لدشی اوکراینای را درکت هولی کونیشان ناتویه ین شیانی زیده بونه. ده دسپیکا وان نیشانه وجینی ده پیلانا کو سکرتری گشتی یه ناتوی جنس ستولنبرگ هیا. ستولنبرگ د دسپیکا هفته دراغاند بو. کوجبو و گوهرتنا هزا ریاکسیونه و زیده کرنا هجمارا لشکرینج بو دستوردانا بلز جه 40,000 بکینن 300,000. هر وها برفره کرنا ناتو یا جستی اندامان پیک دیجی هیا. جبر گوهرتنا فکرین اولهی ین لهریما آسیا، پاسیفیکه، استرالیا، ژاپنیا، زیلاندانو و کوریا باشورجی و بجداری لوتکه ببن. سکرتری گشتی ناتوی جنس ستولنبرگ پیشبازیا زیده یاد نافبرا دموکراسی و اوتریتریزمی و دجبریا موسکو و پکینه یا لدشی نظام ناف نتوی یا لسر بنگاه قاعده یان جرو جوا سرکه یا لوتکه بناف دکه. دوی نافبر دوی داخوازن اندام نویم بو ناتوی یک جرو جوا سرکه یا لیدران با. فنلندیای یا کوخودی یک بهنوک 300 کیلومتر سینوره بروسیای یا
او û cîranê wê Swêd piştî dehê salan dest ji polîtîkaya bêalîbûnê berzan û dixwazin xwe di bin banê NATOyê biparêzin. Lê ji bo her du welatan rejima Tirkiye astengiyan derdixe. Tirkiye ji her du welatan dixwaze zextên li ser gelê Kurd erê bike. Ji ber vê yekê tê pêş dîtin ku ev mijar wê di nava lîderên NATOyê de jî nîqaşeke berfireh bixwere bîne. Di dema êrişên dagirkeriya dewleta Tirka di 2019 li dijî serêkanî û girê spî pêk anîn de Swêd û Fînlandiyayê bertek nîşan dabû. Rejîma Tirkiye dixwaze biriya kaxeza vîtoya endamtiya van welatan zextê li ser wan zêde bike. Di vê navberê de piştevaniya bo Ukraynayê jî yek ji rojevên serekê yên lîderan e. Piştî 2014 NATO yekem car li Estonya, Lîtonya, Lîtvanyayê û Polonyayê taborên pir neteweyî ava kirin. Bi êrişa Rusyaya 24 Sibata 2020 a li ser Ukraynayê biryar hat girtin ku Bulgaristan, Macaristan, Romanya û Slovakyayê komên şer bêne ava kirin. بله هر رژیما ترکیه دخوازه داخوازه اندامتیا فینلاندی لگوری خواب کاربینه بریا جوینا ناتو یا لسپانیایی لنوا ولات راپرسیه که پیک هاد جه سادی هفته بجدارین فینلاندی اینکو بجداری راپرسیه بوین گوتن دوی تاویز جه ترکیه را نیداین اگر لگوری داخوازه ترکیه ببه اوی لبر اندامتیا ناتوی رابن. Of the thorough democratic processes. And I warmly welcome Li paytexta Spanya Madridê îro civîna bilind a rêxistina peymana Atlantik a Bakur NATO dest pê dike. Yek ji xalên girîng ên civîna bilind piştî mijara êrişa Rûsyaya li ser Ukraynayê pêvajoya endamtiya Swêd û Finlandiyayê ya li nava NATOyê û dijberiya Tirkiyeyê. boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge Dewleta Tirk di berdêla endamtiya NATOyê de ji her du welatan dixwaze ku li dijî tevgera azadiyê ya Kurd hîn bêhtir tê bikoşin û ambargoya çekan a li ser wan rakin. Beriya civîna bilind a li Madridê li Finlandiyê rapirsiyek ango anketek hat çêkirin piraniya beşdaran gotin divê tawîz ji Tirkiye re neyedayîn. Li gorî rojnameya Helsingin Sanomat û yek ji rojnameyên serekeyên Finlandiyê ji sadî hefteyê beşdaran gotin divê tawîz ji Tirkiye re neyedayîn. Eger bi dilê Tirkiye be wê demê em ê bi erênî nêzî endamtiya NATOyê nebin. Rêjeya beşdarên ku dixwazin daxwazên Tirkiye bi cih bê anîn tenê ji sadî çardê ye. Hat ragihandin ku piraniya kesên xwedane aliyê Tirkiye jî alêgirên Partiya Finns a nîjadperest e. Li gorî encameke din a anketê fînî her roj hîn bêhtir piştgiriyê didin endamtiya NATOyê. Rêjeya fêniyên ku daxwaza endamtiya NATOyê dikin li gorî meha Gulanê ji sadî 6 zêde bû û gihaşt asta ji sadî 7 mehan. Ji sadî 11 jî li ber endamtiya NATOyê radibin. Yên ku di vê mijarê de bê biryarin jî di asta ji sadî dehan deman. Li Finlandiyayê alîgirên partiyên çep û sosyalîst piraniya wan kesan e ku li ber endamtiya NATOyê radibin. Viestijoukot rakentavat viestiverkot sekä perustavat, ylläpitävät ja suojaavat شر لسوری ج 2011 و بی نوبر دوام دکه د شر لسرانسری خاکا ولات بیکتی ده حتی نها بده هزاران کس هاتنه کشتن کمسریا بلند آما فیمروان آنتوین یک بوی راگهاند کو ج دسپیکا شهر حتی نها نیزی 307,000 سویل هاتنه کشتن. کمسریا بلند آما فیمروان آنتوین یک بوی دانیم بلانچوین گران آ قربانیین شر لسوریه اشکره کرد. کمسریا بلند آ نتوین یک بوی میشل بیجد دیار کرد که اف دانه اصلا شر و جدیت آوی نشان داده. بیجد دازانین که حتی نها
36887 سیویل ده شهر ناوخویی لسوریه ده هاتنه کشتن. ده ناو ده جمارا کشتین جبر نبونا خدمتین تندرستیه آوا پاکش آنجی خوارنه نهاتنه بجه کرن. بجلیت کود مترسی هیا کو مرنا سیویلان لولد بدومه حتی کو پفچون نقدن. افدانه ی ناوبرا یکی آدارا 2011 حتی سو یکی آدارا 2021 کاندنه. ده دمکه کو سروک رژیم ترکیه اردوغان گفیل سر حرمی زیده کریه نتوین یک بول سر آلیکاریا بو حرمی حساباندکه. بریان حاجی سکرتری گشتی نتوین یک بوی گوتریز بانک لکنسه اولکاریه یا نتوین یک بوی کربو کو ریج بو اپراسونه که دش سنور نیداین او گوت اوی دست جه گلی سوریه برندن. لبندرگاه اکابای اردنی دما و گوهستنی ده کنتینر قلبی او کلورا تیده فوریا ده انجام ده هریکم 13 کس مرن او 206 کس جی بریندار بون. لگوری داخویانیا بردف که اولکاریا گشتی کنتینر کو گازا کلور تیده بود دما بکار آنینه ده ورگریا دوی بویر ده کلور او کو گازا که جحریه فوریا او هریکم 13 کسان جیانا خوش دزدان او 206 جبری داربون. رای داران دیار کرن کو کنتینر جه کشتی کتی او قادا لباشور بندرگه حاتیه والا کرن. تلویزیون الملاکا دیمنی بویری و شانت او تیدیدن کو وینچ دما کو راد هجره کنتینر ویدخه سرکشتیه. به کتنیره اوره که زرچید به امروف درافن. رایداران بانک لشینین آکابایی کرن که لمانین خواه بمینن او جبو تفدیرین پنجرین خوشی بگیرن. تراژدیا کوچبری به داوی نابه لایالتا تکساسی یا دولت نیبون آمریکایی ده کامیونه که ترکیری ده جنازه 46 کوچبرین قاچاق هاته دیتن 16 کسین هاتنه خلاص کرن جی برن نخوشخانه که او روشاوان جی باشه. لأيالتا تكساس يا دولة يقبوين أمريكاي ده كاميونة كده جنازية 46 كوچبرين قاچاق هاتن ديتن. جنازه ده كاميونة كه لنيزي باجار سان أنطونيو يا 205 كيلومتر دوري سينور مكسيكا يا هات ديتن. ده كاميونة ده چارجي زاروك 16 كس بصاغي هاتن خلاص كرن. Were hot to the touch. They were suffering from heat. رفبريان كشتي يه دائرة آگر كوشيه يا سان أنطونيو چارلز هود گوت كسين ساغ ما بون گرماهيا لاشيوان پرزيده بون. پشتی او را کرن نخوشخانه هاتین بون کوهینا ساغن. هود هر وها اشارت بوه یکی کر کد کمیون ده نه پرگالکیا هوا و نه جی آف هبو. لسر تمن و نتویان کسین ده کمیون ده هین آگاهی نهاتن اشکره کرن. هاد دیار کرن کل هرمی پیلا گرمی بباندوره و گرماهی در دورا 39 پلیه. تیکلداری بو یری 3 کس هاتن بنچاف کرن. ده سالا 2017 ده لهرما کل سریا بازرگانیا مروان آج مکسیکاییه 10 کوچبر ده پشتا عربه که ده مری هاتبون دیتن. So the plight of migrants seeking refuge is always a human. شاردار سان أنطونيو رون نير نيبريغ بویر وکی تراژدیه که مروواهی ترسناک بنافکر. The reality is many of the challenges will be long-term challenges. ده همان دمده والی تکساسه گیرک آبوت پولیتیکاین کوچبریه یم بی باندور ان سروک دولت یک بوین امریکا جو بایدن جمرنان سوجدار کرو گوت اف مرن سوجه بایدنه انجام سیاست ویا کوجر آسینوره و کریه. As long as it takes. کریزا عبوری یا لسریلانکا روشاجیانی زحمت کریا لولاد جه دروی پیوستین سرکه فروتنا سوتمنی حتی ده ترمه هات راوستاندن. جبر کو سریلانکا به کریزا عبوری هری مزن آدروکی را روبرویه
حکومتی فروتنا سوتمنی ji bo wasaytên taybet qedexe kir. Ji derveyê karobarên bijîşkî ve guhestinên xwarinê li Sri Lanka ku stokên sotemeniyê bileskêm dibin. Hata ragandin ku bi têra rojekê sotemenî li welat maye. Ji ber vê yekê qedexe sotemeniyê wê heta dehê têrmehê bidome. Berdevkê hikûmeta Sri Lankayê diyar kir ku di dîroka xwe de li welat tu carî bi krîzeke abûriya Ewqasî giran re rûbirû nebûye û got ji îşev nîvê şevê pê ve ji bilî xizmetên bingehên ewmê weke stoka tenduristiyê wê sotemenînê firotin. Em dixwazin rezerveyeke biçûk a ku maye biparêzin. Serokwezîrê Sri Lankayê Ranil jî di destpêka mehê de got ji bo pêdiviyên sereke yên wekî xwarin û sotemenî pêwîstiya wan bi 5 milyon dolarî heye. Nûçeyên me bi dawî bûn her şad û baxtewar bin.